dili damong makatalakad bang sabe-sabeng ikanta yung himno opisyal ning probinsya. Himno ning Kapampangan. Kapampangan mi sakwak, kinglegwan na ning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod, karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabalen, ligaya mi ingnet payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, kiluging pusumi, atin kang dambana, luit ka, palsintan ming Kapampangan. Luit ka, palsintan ming Kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, hilugding pusumi, atin kang dambana. Luit ka, palsintan ming Kapampangan. Luit ka, palsintan ming Kapampangan. Makalukluk tanangan po. Kabalen Kapampangan! Yapinay ni! All eyes on stage! Uling bibiyemi akya kayong ngeni! Inglakan ning Sinukuan 2024 Coronation Night!
Panantalang tunggal-tunggal deng kekatamong kandidato para king lakan ning Sinukuan 2024. Menibatan, hingbalen, arena ning aguman sanduk, bang tula at galal kareng babaeng mipnuking leguan at kalaligiran. Yaku po, John Gilbert manaliliginto, manalakaran king kakong pagmaragula balen, balendaring matenakan at manasan, ortelano. Luwid ka, sumulong ka, pag maragulda ka, balen ning minalin! Makatalakad, king keko ang arapan, king tunay ating lugod, king amanong kapampangan. Menibatan, king balena nung no ka rin, makatalakad, ing balena ning alaya, keting probinsyang kapampangan. Balena meging balwarting militar, banuang metong alibut anaw maralan. Balenda ring mga sipag ortelanong mamupulpale, mangga, ampong mais, mayap at magrasyang aldopo ke kayungan, yaku po ilakan Adrian de Latina tunggol, at dadadwang pulot metong abanwa, manalakaran at manuknangan king balen, asantungan ng aring Sinukuan, luid ka, huling pal, sintanda ka, balen, arayan! Menibatan, king balen na masablala, king kultura, turismo at pamana. Ing balen na epetugot na numang delubyo o trahedya, ing kayang delanan. Malugod king pagmaragul, ing Atenas ning Pampanga. Christian palolakap, idad metong at siyamabanwa, ing kekayong lakan, ning Villa de Bacolor. Mayaw patbagrasyang abak labuad kapampangan. Yaku po inatanyel Dizon Ignacio, adwat pulot adwang banwa, menibatan king balen na mayaw sa pinpin, saganang tanaman at pamangangatin. Sablang tilawak daring manok king kekang panamdaman, at asa namit mong linamnam. Keti murin mayakit ing pipagalan daring ortelano, paleng sagana at mamutaktiking bunga. May balo king masayang tradisyon ning mahigang gabalang Pasko at tera ka aayuno. Kulisak at dagong dungkang masikan, uling masanting ka, pakamalan kong balening Santa Ana! Mi panantabe kata para kingke katamong indong tibuan, kaluguran kong kapampangan. Luguran, ampo pakibalwan, kaya bening kesantingan at kaselesayan. Antimonong makanano me kaburyan, ing masanting agintu, pilak, ampo timpukan. Ako po, Lester John Mercado Pabalan, aduang pulot, metong banwa, menibatan, king pitong baryo, pe kamalati, at pe kaya nakabalen, keti probinsya ni Kapampangan. Gabun daring mga sipag agamat, daring magpapaso, at mga baw. Balen nung no ka rin may akit,
ing masaya, makule, at mabanglong sa Buaga Festival. Kaluguran dakat dangalan, balen kung tibuan, Viva Santo Tomas! Luwid ka, balen! Santo Tomas! Mayop at masaplalang oras po kaya kongan. Ako po'y Mark Christian Patdu Gonzales, 18 banwa, menibatan, king metong karing pekamatuang syudad keti Pampanga at sentro ning progreso, karinaning maglablabat makuleng sining, kultura, turismo, mamyesala at sayo kaya kayo ning kapaskuan at kapilan paman, in Christmas capital ning Asya, sumlangkat kuti-kutitap, hipakit maing kerang kislap, syudad ning San Fernando! Magrasya at masaplalangal daw po. Iako po, Ikeli Hernandez Cancino, menibatan, kimpakamalan kong eskwela, daring makadiyos at biyasa, metong matimtiman, ampong masigasig, ayon ak ni balen. Menibatan, Kelly, metong matimtiman, ampong masigasig, ayon ak ni balen. Magdake kung mabilog a puso at kapainyawan para ipagmale ing galing daring medyos. Medyo A. Bondok Senior High School, Kimbalena ning Santo Tomas. Magrasyang bengi po kabalen. Duman ke kami ang pagmarakul, lalo na potang at apilason. Kalupa ning ke kaming patulunan, patron ning alang imposible, Santa Rita ning Kasya Karin King Italia, at dadalise at sasalamin, King Matimyas, at masampat King Kasalpantayanan, Jacopo I. Robinson Gamboa Valencia, adwang pulot adwa, manalakaran King Balen a progresibo, Balen daring relihiyoso, at Balen daring mga galing King Teatro. Balen na nga pong dita, Balen ning Santa Rita! Maya Payabak po, Iyak po, Ijanos, Russell, Mamawan Samson, Menibatan at Manalakaran, kareng at Lumpulot, at Lumbaryo at Metong Abalayan. Kimpibatan, Nimburong Manyaman, Mababayaman, Inkekeng Kebilyan, Mats naman, Inkekeng Dengalan. Maslag ka, atangat ka, uling mas masanting ka, Kandaba! Tibe ning kultura, tikas ning kaya kaming kaladwa. Kultura ning milabas ning kasalukuyan dela naking tagumpeng wagas. Kasalpantayanan, Belwan.
masanting nga tagimpan na talampat ng tagumpeyang tatamasan. May kenina, tuki na ka. Abayan mo kung harapan ng tagumpey kaya katamong ipamana king daratang nga daing kapampangan. Ing masanting at matikas, ing matibe at emaugun. Rico Bansil de Maruco Jr., 11, managumpe, mi pamana, at miyangat ka pa, kaluguran kong lubaw! Mayap at magrasyang oras po kaya kayungan, lalawigang kapampangan, menibatan, king labod at tibon, dimpantas at marangal, imbalening pandema tenakan, ipanday pira, ang mga wang sundong, palang at lantaka, nuno ka rin nakit ng mauli at pong masantingang banderitas, libad ng milagrosong patron, iyapong iru. Ako po, Russell Garcia Reyes, lakad ni Balen na Balen! Diyos, sagat panapon po kiyakongan, menibatan king Balen, dareng mati nakang ortelano, manyaman na mais, ang pong sentro na ning progreso. Iyako po, ikristan manalo, adwang pulot banwa, luwid ka, kaluguranda ka, masanting kang tune, Mexico! Maya Pagat Panapon, Robinson Star Mills, Pampanga, at Maya Pagat Panapon, Kekatamungan! Maya pa oras. Panayan tala pa mong manahimik bagya. Maya pa oras kapatada Joseph. Maya pa oras karing kabalen at kakaluguran tamo at syukeni King Robinson Star Mills Pampanga at syempre ring makayantabe King live broadcast na ning CLTV 36 aba kapatada Joseph nung bisakang manakit ligligang santing ampong gelingan kabaluan king kultura at amanong sistuan at suka king ustong lugar usto ka antabayanan lakaning sinukwan niya. Iyapin ini, uling sabi dapin ne, ding kapampangan, manyaman lang magluto. Ampong mga santing, dakal mga santing, King Pampanga. At iti, akakitala king kaya katamong kagulutan, Nikki. Kasiping kaya naman, sabi ming santing, na akakituking, bala mo, metong yan naman ka rin kandidato yung kasiping ko. Nining Memi Blas kaya ka. Kapamola mo pala, kapatad. Burikya mo pong pasalamatan Mr. Rob Sikia. Metong yung pagmaragul tamo mo namang designer ketiking probinsyang Kapampangan para king susulod ko. Actually, atin niya pa kayong gulot yan. Siyempre, i-flex kya naman. Wow. Itang bahay, Balea Kubo. Bala mo, hand-painted, Janie. Hand-painted yan. Yapin niya ng iba't kang Kuya Rob. Nino naman mo yung buri mong pasalamatan, king kaya kang malagong susulod. Nikki. O, siyempre, takal salamat. Panayan tala pa. Ikang pag-cheer da kasi, Nix. Masaya la. Matasing energy da na. O, siyempre, Rich Sabinyan. Ulitan ke. Pasibayo po ne. Rich Sabinyan. Metong karing mate na kang designer. Iba't king Angela Siri. Talagang
gugulis lagyo, alimo, keti maltang bansa, pero may ayaliwang dake ning yato ne. Even international. Oo naman, at may ngayaking ka na akong itsura, ang pangbuwak, nakalasalamat, John Michael, Dayday Malyari, Mother Jo, JV Pasha, ang boy Madam Nikki Bermudez, ampong maragul ko pasalamat ne, makabilip in karelang gawa. With that, burikula naman pasalamatan ing Team Glamorosa. Ila mo naman ing memye, dita ka powder ka na bang kantamila ko ing lalarutang lupang iningat panapon. Wa naman kapatid ay makabaya pa po yung bengin at nakaltapaan tabayanan at yung question and answer. Siyempre, itang karakatamong sinukuhan costume. Wa naman ating pang talent portion, ang po pang dakal pang special awards. So, etano papaninayan pa, parugang taneng programa. Ako po, Iniki Santos Ramos. At ako naman po, Joseph Pineda, iniing Lakaning Sinukuan 2024 Coronation Night! Makayaman po ang energy daring tala-suporta ngayning bengi ngayni. At syempre, uling mangulisak tala naman. Saguli po, kilalanan ta na lang ni ring manyambot karing kaya katamong first set of special awards. King Pamanaus tamo karing lagyo amanyambot karining special awards at intamo namang kayan tabeng maging presenter karing kerelang tanggapan. Inabot na noon ang next nung nino ring kaya katamong manyambot. So first, king kaya katamong listahan, yapin ing kaya katamong lakaning sinukuan friendship. Ausan tayo mo naman ing kaya katamong friendship. Surfer kay Lau, bang abaya nakatamong mag-present ka rin tanggapan Kapatid, makananuya mo may pili, ing kaya katamong Mr. Friendship. Palagi ako, basiking lagyo na ning kayang tanggapan, yapin niya ing peka marakal kakaluguran. Karing kayabe ng lakan. Tito Fer, abayan mo kami, Kenny. At ingkya katamong manyambot, lakaning sinukuan, Mr. Friendship, yapin umpisaya pa ini. Lakan number 8, Santa Rita, Robinson Valencia. Maya pa oras. Again, our lakaning sinukuan friendship. Yapin ing lakaning Santa Rita, Robinson Valencia. Dakala salamat, Surfer. Ngayon naman, Medina niyang award ing lakan na ating pekamasanting rehistro lupa, king litrato. At ing makyabe naman kaya katamo for this, ausan taya. Ing malagong magrehistro mo naman karing letrato, Miss Lourdes Javier. Abayan niyo kami po, Kenny. Ing Mr. Photogenic ning Jorens Photography. Apeni Lakaneng. O ini, kapatan. Nabaluya po yung manyambot king pamamirat king takap ning kayang letrato. Ing Mr. Photogenic of Jorens Photography. Lakan ning Bacolod! Christian Lakap! Dahal pong dahala salamat, Miss Lourdes Javier. Ngayon naman ako santaya, Doktora Jocelyn Velez Fernando. Bangkanita sopa nakatamong mamie award, King Tutuki. That is Mr. Winsome Smile from Jorens Photography. Yapin ing ating matimyas atiman karing kaya katamong lakan, basiking letratong ipakit tamo. Palageyo, ninong manyambot. Ing kaya katamong lakan ning sinukuan, Mr. Winsome Smile. Yapin lakan ning Apalit Russell Reyes. Maya Poras, congratulations! Biro-biro yung titim.
Makayaili. Makabuka ka asbok. Kulang na mo, indikit may kekang labi, king kekang balubog. Sa lusod mo. King Mr. Winsome Smile. In Tuto King Award, may biyaya po king kandidatong personal pinili ng Jorens Photography. Kaniti ausantaya in Mr. Rene Conana ni Bat King Jorens Photography mismo. Bang abaya nakatamong Mamyeking Award. Congratulations to our Jorens Photography Choice Awardee. Alang naliwa, Lakan Neng Arayat Adrian Sunggon. Kabalen, ilapin Reni, ring minyambut ka ring mumuna tamong special awards, palakpakan tala po. Nakaltamo pa po, pamye, mapilang binandit at akitalang pasibayo. Kaya rin yung mapilang minuto. Totoo ita. Ayan, hindi na lamang kami katagon bang makapag-picture. Congratulations kaya kayo. Kanita na pa si Bayong Libot at Nix. Naman. Kapatid na Joseph, baluan mo, metong yamo ingligliga ngay ni Karing Marakal ang makalinyang aktibidades ng Sinukuan Festival 2024. Totoo ita. At buritaya mo namang basan ing pekatema na ning kakatamong festival ngeni. Yapining kulturang amana, sukat ipamana. Ita ing burita mong malyari bang kanita, sabihan tamo in English, matransfer. Nung nanuman in kasalukuyan aatin tamo at iti ali makalingwan. Anyapin Nix balo mo, banwa, masaya kong makyabe. King Sinukuan Festival bang kanita makadakit tamong talento. Kenny, karing kaya katamong miyayaliwang kaganapan na Ay, mo, totoo po yan, kapatid na Joseph. At balo may ing taong mas mikabalo, ampong mas mag-explika. King kaya katamong tema, ampoing sangkan, ning kaya katamong pamiyabe, alang aliwane, pugayan tayo po, Mr. Benefredo Benny Ginto! Nung nanula pa rin dapat tamong antabayanan, nanuing karelang pipagalan, iyapse na ngayon kagat pa na po na ngayon. Yain kaya katamong chairperson para king banuang ngaiting kapag masusyan ning Sinukuan Festival 2024. Tito Benny, maya pa oras po kaya kayo. Maya pa oras po. Maya pa kagat panapunan po, karing sabla. Karakal palang tao. Napon po, kay katalang at tangalan, deng mga lagong at dalagang kapampangan. Ngayon naman po, albentala, ding mga pogi at mga santing at mga biyasang bayin taong kapampangan. Nandun po sinabi na makananuya ing kultura nga mana, sukat ipamana, anya po at sulaken, deng kay katamong lakan, uling ilang tagapagmana ning kultura. Dimdam niyo po siguro nung makananula magsalita niya po. Nung makananulang yapse, ingamanong kapampangan. Uling ing kultura po, kayabe niyang kayabe, ingamano tamo. Anyapin, kaya kayo pong manalbe, kaya kayong makiramdam, kayo po kakalinguan, ing sumaw, pangganita, laluyang milagablab, at laluyang dagol at manyuli, hingke katamong kultura at hingke katamong amano. Anya po, ikayungan po, aduan mi hingke kayong kasopan, bang kanita hingke katamong kultura at ing amano, dagolya at aliyamo makalinguan. Dakal po, dakala salamat, at maya pa kabingyan kay katamungan. O yan po yung pamuklat na mensahe. Bad King Chairperson ng Sinukuan Festival 2024. Sir Benny, yan naman yung mamuntukan kayong TV Network at GNN 44. At metong ya, karing talagang megobrat
ating maragula kapagalan, bang misulong ya, ingya katamong kapag masosyal. Tutuita, balo mo, burita yan naman dinan Maya pa oras, itito Benny uling napon. Officially, mi patugtog ni King RW 95.1 in kayong original Christmas song. Mi di ng pamagat kapag nasan ngening Pasko. Mi tiyempo at Chococochi. Gusto kasing makasakin na ako, matik pakiramdaman King RW 95. At pagkilala ng DJ Ellie. Anyang dimdam King Migkanta Izelin Rodriguez, ang miyembro na naman ng OKM, Original Kapampangan Music Artists. Tamo ne? Ay, balo king kanta ngayon niya. Oo naman. Masanting yalaman kapatad. Sana damdaman niya mo naman po. Ating kang kaya. Ating kang... sample. Oo, sample. Yung tono. Ating kang natanda ng tono. Kan Tito Benny siguro, damdaman tayo po. Pero impeka punto na, kabang tutwa tamo manaliwa na kapag nasanta mo ngening Pasko. Sabi ko pin kayo, meka-relate ko ka rin. Anyapin, dakala salamat Tito Benny, keting kantang inampang mo para kay katamo king probinsya. Pero aguli next, dimdam kayong mensahe ng Tito Benny, ne? Sabi napin, tungkol king kultura. Tandanan, balo me kaya ininong kanino ya iba't inglinya ngayon eh. In kulturang Kapampangan, bala mo sing-sing ya, mabilog, alayang kapupusan. Oo, alayang hanggan mabilog ya. Pinyanin ka na akong pakibat, talaga memorize men Inyang Sinukuan Festival Lakambini pageant, year 1998. Wow, pioneer ko pala. Alibo. Year 2008, ayan. Balo yun po na inkasiping ko Kenny, talagang respected yan naman pangaras king kaya katamong festival. Uling ya mismo po. Lakambini or Mutya ning Sinukuan way back 2008 at kanita, tengalan at pekilala niya po in University of the Assumption. Metong ko kareng gugulisak para kaya kakanita Niki at lawen mo mong eni nung nano ng kaya kang perasan, nano ng kaya kang desnan. Indanen in kaya kang kayabe. Ilaban ko niya naman prinsesita, in ka na ako nga nakakanyan. At alim mo, King Lakambini, pero atandanan ko itang tinerak kami king lalam ng masiring Aldo. Mapali, meging ko kasing street dancer kanitang high school. Lawen mo na, manano na sanang, din kaya na kanyeni makanyan pamurin. Itang kapagnasan, itang lugudda, king kulturang Kapampangan nung makananom niya naman binyayan manibat kanita ang ganang eni. Wa naman, tuloy-tuloy tamo king kaya katamong programa, inyapin maliwa ako sa labat, makananula mapili, rin kaya katamong manyambot. Makananupin. Actually, atin tamong criteria for judging ang popang mapila na mechanics na basan tamong eni. Bangkanita, ring sablang kaya betamo Kenny. They would also join us nung makananula ma-rate din kaya katamong candidates. I-check ya mo yung kaya katamong listahan. Din kaya katamo pong ausan tamong specific guidelines, ilapin ding makatuki. Mumuna, candidates must speak Kapampangan language fluently. Dapat ka ng mga Pampangan la. At mas masanting nung iti, diretso yung mga Pampangan. At ating tamo namang giya, King Edad, candidates must be 16 to 24 years old. At dapat ka rin kaya katamong kandidato, they are single. Wala ko single kasi Kapampangan. Kapampangan niya pinaman Dapat po, candidates must wear colorful Sinukuan-inspired costumes and headdresses. Nung maranop na kapangabagyabalo kumanganta naman, sabi ng Tita Zenny, Tutuki, candidates must deliver a short introduction about himself in Kapampangan in not more than 30 seconds. Ilapin at ang dimdam tanan din. Anyang mag-introduce lang metong-metong. Panganam, each candidate must present a 2-minute, not more than 2-minute production number promoting Kapampangan culture and significance to the festival theme. Kapito, yapining candidates must create an audio-visual presentation, advocacy video featuring this year's theme, Kulturang Amana, Sukat Ipamana. Bala mo ini, yaing metong abayong papakit na ning kaya katamong lakan ning Sinukuan 2024.
detang kaya katamong audiovisual presentation, mika criteria la naman detan Yapining 50% for the content and relevance, 30% for the creativity, 20% for technical organization. That makes it 100%. Tutok yan tala ring susunod. Candidates must attend all the rehearsals, meetings, photo sessions. And syempre, panagkatla naman, nung ninumaning man yung boot photo, dapat makiabela king kaya katamong Grand Parade culminating activity king November 30, 2024. Any violation of the rule guidelines is a ground for disqualification. At already po rin kaya katamong criteria for judging. General criteria for judging. Beauty or physique, 20 points. Ing tutuki naman, yapin ing karelang kabyasnan. With intelligence, 15 points. Talent for 15 points. Headdress, 15 points. Ing karelang sinukuan costume, 15 points. At anyang preliminaries mo naman, anyang pre-pageant, midinan lang modern barong competition. That's good for 10 points. At in karelaping advocacy video na sinabi tamo nandin pa mo, it's good for 10 points. For That makes it of 100 points. At ngayon naman rin tutukita mo pong pakilala, makayarap laging masulit pa magpasya nung ninong ka ring labing adwa tamong kandidato ing midina na titulo o mapili na miputungang corona. Dangalan ko po, ing pakilala ko la, ring kaya katamong ngurado. Bala mo next, maya paping atsu katakeni uling mas masakit in pwesto dangeni bilang judges. Karenggang pakalukluki ilang peka matas na at peka mabayat obra. Ngayon pong kabengyan ay inipakilala kaya ing kaya katamong mumunang ngurado. Marketing Manager of Robinson's Land Corporation that sponsored Sinukwan Festival for 20 years. Palakpakan tayo po yung Robinsons, the home of Sinukwan Festival. At 20 banwana. Alang aliwa po. Palakpakan tayo, Master Laverne Aquino! Maya, pagatpanapon po. Ing totokita mong judge, yapin ing unit head na ning Manulife Philippines. Kilalanan tayo, Miss Elizabeth Beltran. Ing katlong orado, graduate of BS Civil Engineering in pamantasan ng lungsod ng Maynila, a licensed real estate appraiser, certified associate planner in the Philippines, business development consultant, financial literacy advocate and training speaker, an entrepreneur and owner of Kyle's Good Food, events coordinator and host, content creator, women empowerment advocate, Angat Pampanga Mexico coordinator, and Pili Nation volunteer, a wife and a mother, Dang Estabilio Mabanglo! Ing tutuking makyabeng ining bengi kaya katamo also as one of our judges. Yapin ing CEO na ning ASG Group of Companies from EDSA South Triangle, Quezon City. Makantaya pakalauting kayong penibatan. And we thank her of course for being with us here tonight. Palakpakan tayo po, Miss Candida Gomez. Our fifth judge is the business owner of Mr. Bamban Restaurant. He earned his Bachelor of Science in Business Administration major and Marketing Management degree from Angeles University Foundation, where he was also crowned as the Mr. Angeles University Foundation 2019 to 2020 first runner-up and ultimately paved the way for Misters of Filipinas 2023 as Mr. Bambantarla. Pupugayan tayo po, Jovi Condes Morante! Ngayon kilalanan tayong Totoking Horado. Balo ko akasiping kay luklukan ini anyang launching na ning Santungan. Yapin niya ing Regional Education Program Supervisor King Araling Panlipunan ning DepEd Region 3. Palakpakan tayo po, Dr. Louie Lumanog. At ing Totoking Horado.
Yat native ya King Season Pangasinan, pero ko-consider ning Pampanga as the adopted province since joining the Public Attorney's Office, City of San Fernando, Pampanga District Office in the year 2007. And currently, the officer in charge of the said PAO District Office with 16 lawyers under his supervision. The immediate past president of the IBP Pampanga chapter, former PRO of the IBP Central Luzon region for the terms 2013 to 2015 and 2015 to 2017, and Executive Director from term 2017 to 2019. Recognized for his legal aid work for the IBP Pampanga chapter after being nominated as the best legal aid lawyer in the Philippines during the 15th IBP National Convention of Lawyers held in Cebu City. Palakpakan tayo po, Attorney Socrates Padua! At abanggit mo din kapatid na Joseph na metong karing pibas siya ning kakatamong lakan ning sunukwan 2024 ing talent. Ne? Ing karelang gelingan, oreni ring atlong peka talentado tamong lakan. Bang ipakit pa si Bayu, ring pinyambot ng talento inyang pre-pageant. Wow, mega napitian yung November 20 King Clark City Front Mall. Rank top 3 Best in Talent Presentation tamo. Oreni na po. Mumuna king magpapakit king kayang talento. Pasibayo king entablado. Ibat king balen ning Bacolor. Ipami, at saka ano, gusto mo inagyo mo, tatagya kami ang karyan mo. Kakton, tatakitan mo na ako? O ba't ba kanini? O ba't siya ako? Kayari sa ringaga na ganang gawa ko kaya ka. Kayari kong memati. Kayari kong manapalataya. Kayari kong ito ang ibumpi ako kaya ka. Nano, makaninig mo ka na ako. Ewan, sabi mo, ikaw'y mamakutangi ka sa bla. Ewan, sabi mo, ikaw'y may kamatas kingega na gana. Sige! Nung tole ako, magpapakit ka na ako. Ulian mo ko. Ilako mo'y sakit na panamdaman ko. Pero mali. Talo ko ang sarili ko. Ako naman may kamali. Kaya ipa, patawaran mo. Patawaran mo. Haringega na ka ng kasalanan ko. Tanggapan mo ko. Patuluyan mo ko. King kaharian mo. Dakala salamat, Ibat King Bacolor. Metong kareng atlong magaling pepakit king kayang talento. Ngayon naman, lawentaya at panalben ing talento ning kakadwa, Ibat King Santo Tomas. Mas nakangkara, mundo kang matutulog. Walang kamalema,
Maski nakakilong, tanis na ning balen, nauneng ang mabren, patit kaging kusumi, ipon king sekupuan mo, siya karayo, kemo kakinayo, daya mong bukan, tindukan Ing tutuking magpapakit king kayang gelingan, palakpakan taya ing lakan ning apalit. Dakhala salamat karing kaya katamong mga galing alakan ning sinukuan 2024. Misa pa po palakpakan tala, lalong-lalo na retang atlong talentong ikitamong ngening bengi king kaya katamong entablado.
At ngayon naman po pasalamatan talareng individual ang pang miyayaliwang kumpanya misaw-saw, miyabe-abe pa misulong taging metong aparasan. Itay itang palapungan niya pa yung kaya katamong kulturang Kapampangan. Maragol, ingkarelang asaw bang kanita, mitaglusya. Ngayon Banwang IT, kaya katamong Sinukuan Festival 2024. Pero ba ito, Nix, pabalwan tamo mo naman na puwera king CLTV 36 channel, maka-live tamo mo naman king karelang official Facebook page. Anya po nung buriyo pong ipakit ka rin kakaluguran nyo. Nung nanong malilyari ngayon Bengi, i-share tayo po itang Facebook page again ng CLTV 36. Saka miyayaliwalang lugar ring Manalbe ating makalapit, ating makalawot. I-comment nyo naman po, no, karing kayo Manalbe. Partining yato bang shoutout talo. Totoo ita. Ngayon kilalanan tala nung Nino, pasibayo rin kaya katamong buring pasalamatan para king Sinukuan Festival 2024. Dakal salamat, Sinukuan Festival 2024 co-presenter, Robinsons Star Mills Pampanga, Robinsons Land Corporation, Robinsons Angeles, Department of Education, Commission on Higher Education, Bangko Sentral ng Pilipinas, Provincial Government of Pampanga, LGU San Fernando. Siyempre, pasalamatan tala naman din kaya katamong platinum sponsors for this year's Sinukuan Festival. Yapin a Pasudeco Development Corporation, Spelapco, Claro Palm Oil, siguradong oil linaw at oil namnam ng mga lutuin. Rin kaya katamang silver sponsors, Tarlac Electric, LGU Guagua, dakal salamat Our Lady of Mount Carmel Charity Foundation. At din kaya katamong bronze sponsors, ilapin ding makatuki, Nidal Management Incorporated, Forerunner Services Incorporated, Land Bank of the Philippines, City of San Fernando Water District, Durapols Incorporated at ing local government unit ning Angeles City. At suya pa mo naman din ing CNE Publishing Incorporated, Green Manor Condo Hotel, Balibago Waterworks, Laos Group of Companies, LA Bake Shop, Faith Realty Development Corporation at i-engineer Noel Gomez. With the great support of CLTV 36, GNN 44, North Luzon Expressway, Jose Lingad Memorial Regional Hospital, Pigpa Pampanga Chapter, Alliance of Kapampangan Choreographers, CPOSCO, PNP San Fernando, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, and Jorens Photography. Dakal po salamat kaya kayo manibatan kaya kaming puso. Tutuita. At syempre, burita naman dinan, special acknowledgement pasibayo Mr. Alan Pangan, yapin niya in costume designer na ning Lakambini ning Santa Ana 2024. Balumonix, napon may ganapya in koronasyon naman ning Lakambini ning Sinukuan 2024. Ikit ko lang rin kapatad tamo Richie ang popa ihana. Ila naman ding may kapag-host napon. Maya pa oras kaya kayo kapatad. Nanula mo ring niyayaliwa pang activities na antabayanan tamo. Karing tutuging Aldo. Di bali king November 23, 2024, king daratang Sabado at ing katang kurang-kurangan 2024. Magluto no naman kin. Mga nyaman. Tutuita. Mamang Kapampangan. It is an intertown cooking competition. Alaw na ya, maganap ya keti King Robinson Star Mills. Ay, yung mila basang banwa, ting may maglutong kay, betuting to, kumakanyan, Kung panara, reta nga liwang heirloom recipes na makakalingwan na. Mix. Meron kayo na kan, pigluto daktang pasibayo. Alas 6 na, so medyo oras na naning dinner time. Kaya kamakanyan, makaranop lalo. Pino, isang tani, nanu pa. At intamo mo naman Kapampangan hip-hop competition naman, King November 24. At maganap naman ita, alas 4 ninggat panapon. Kenny mo naman King Robinson Star Mills. Mika Creative Storytelling Elementary,
Songwriting and Rendition, Junior High School. Infomercial Advocacy Video Crafting, Senior High School. Ing Talaturong Kapampangan, magpamana king kulturang amana for the teachers naman. Yung talaturuta mo. Kasanting na ning kaya katamong festival, it's very holistic. Nung ninuman din pwede tamong tagkilan at iyabe ka rin kaya katamong activities panigurado at chula. For November 27 at intamong patenakan. Patenakan po rin sabihin sing kabyasa. Totoy ta. Sing kagaling. A quiz bee on, ay kasanting na rin quiz bee on history, culture, and heritage. On Pampanga history for elementary, on Philippine history for the junior high school, and on the Philippine Revolution for the senior high school. Alas Council of Advisors, Dr. Elita Flor Umali at Reverend Father Restituto Lumanlan, SBD. Siyempre, kayabe mo naman ding miyembro tamon Miss Sonia Soto, Peter De Vera, Fernando Santos, Mirna Between, Ching Pangilinan at i-Engineer Engracio Sapno Jr. Babyemi po ing kapasalamatan kaya kayo. Luwid kayo nga po. Luwid ya ing kulturang Kapampangan. Balo kumidinan tamo mo namang listahan ka rin minyambot last year. So let me just check the papers. Bang kanita, I acknowledge tala mo naman. Kabang lalon mo reta nga menyambot ring milabas ta ng activities, mika opening of exhibits ta na. Nung bisa kayong manakit may ayalawang produkto. Arts, kaya pamangan, makasalila. Kaya ang bandang daki kita. Akit doring booth. Speaking of that, burika mo din na highlight mo naman yan. Uling, mo naman ako ang partner. Magobra ko king Department of Trade and Industry. Ilapin din kaya katamong susuportan, din kaya katamong local micro, small, and medium enterprises. Micro, small, and medium. Yes, bang kanita mas munladla through these different activities. Kapilan na maging large. Akita naman ita king sukad na ning karelang negosyo. Nung makano na yung karelang panakitan. At yun na lang listahan na rin kaya katamong may manyambot last year. In kaya katamong lakan ng sinukuan masipag 2023, masakit yung bagya sa Bian Lagyun I hope we pronounce it right. Mike Jean Giaski Santos. In kaya katamo namang lakan ng sinukuan masikan 2023, Keith Russell Semana. Ing lakan ning sinukuan matapang 2023, Patrick Klein Gigante. At ing kakatamong lakan ning sinukuan 2023, akayabe dang mag-opening production number nandin. Yapin ilakan Mark Vincent De Yang. Naman, mabilis ang recap. Karing kakatamong first set of
special awards, huli nga kakikunoring audience, nanong gugulutan da? Nanong paniglon taging gulot At suno pala ring. Panayan tamo. Panayan tamo. Lakan ning Sinukwan 2024, Mr. Photogenic Christian Lakap ning Bacolor, Mr. Winsome Smile awardee Russell Reyes ning Palit, Jorans Photography Choice Award Adrian Tunggol ning Arayat, ating lakan ning Sinukwan Mr. Friendship Santa Rita Robinson Valencia. Lupang ating tapang panayan, mapilan ka rin kaya katamong kandidato bang makapagsadyala. Mabilisan, Lawentala, nino kaya rin kaya katamong talas-suportang at syungeni King Robinson Star Mills. No ka rin laring tao, Minalin. At Chula. Chula ring Minalenyos. And naman paitoli, ring tao, Arayat. Side by side na pala. No ka rin naman ding iba't King Villa de Bacolor. At kung hanapin na napapalapa. napapalapa. Pa rin aliwa. At naman. Ela pa'y tauli ring tao, Santa Ana! Ela makasadya, lalang drums. Siyempre, nung karino man din ka na kung Kabalen, Santo Tomas! Lupang metong niya mo pero kakaladwayang marakal. Kay gulisak na. Ring kaya katamong talas-suporta, Ibat, Bulaon, Siyudad ni San Fernando! Atin mo naman kayang Ibat, King Emidio Bondok Senior High School. Morene, mga lukulukula. Makasadyalat, epay tauli, ring taga Santa Rita. Oreta, Kimbabo kay second floor. No ka rin alaman ding tao Kandaba. Rememalening Lubo! Laring props, ne? How about people from Apali? At panauli, pero epay tauli. Maribat King, Baleneng, Mexico! Oren na, labino nga dwa. Lata mo nga kalikuan. Wa, ilabi na rin. Din kaya katamong representatives manibatan la karening miyayaliwang lugar areni. Manano na sana ang King Toto King Banwa, mas dakal na pa at balang lugar ketiking Pampanga. They are well represented, ne? Manaki na ako talagang mangaragol, la costume, makule. Oren, makapagmulala lang tuto. Manuan tapin nandin, yapin iniing highlight na ning kekatamong Sinukwan Festival, Lakan ning Sinukwan Competition. Actually, ang yang itang lakambini ning Sinukwan na bengi, yapin ing parting iniing penayan tamo. At tandaan mo ba nanong pinyambot ng costume? At tatandanan ko nung nanoy yung pinyambot mong costume anyang banuang ika. O nanuya mo? Makamama America kanitang gintong susulod. Bala mo malabirin ko, ne? Totoo ito. Pukpuk yan naman yata ang anting ginamit mong background. biro-biro kasi bala mo 8 to 10 kilos. Itang ka na akong sinukuhan costume. Ako mo balong ngayon eh. Pero ita, agyo mong dalan para midinan lang masanting, syempre aalben at para karing kaya katamong Kabalen Kapampangan. Meto nga patune at payaslag ning lugod tamo king kulturang Kapampangan. Totoo ita, lupang ditak-ditak, makukumpleto na lang rin kaya katamong kandidato para king Lakaning Sinukwan 2024. Sinukwan Costume! Ay, nagpiyok na ako rin. Tayong tao na ka na. Uling excited tamongan. Ditak-ditak, magsadya tamo. At lawentalang tunggal-tunggal nung nano. Eng ipagmaragol dangening bengi kaya katamo. Balo mo, Jo, kapatid, ring Sinukwan Costumes. Papakita mo na makuwal tayo in kaya katamong probinsya. Totoo King ito. miyayaliwang natural resources. Anyang ini. Oy Nina Kabalen, karing kaya katamong judges sa Blang Manalbeking Robinson Star Mills Pampanga.
umpisan tane ing Sinukuan Costume Competition! ing tutukita mong tangalan, yapin ing lakan ning Bacolor, Christian P. Lakap. At ing kayang costume designer, Darwin Lianco Reyes.
Sadya tayong dalan para king sinukuan costume ng Mark Christian Gonzales. Iba't king Bulaon, syudad ng San Fernando. Costume designer Darwin Liangco Reyes. Ngayon naman, Tangalantaya. Ing sinukuan costume ning lakan ning Emilio A. Bondok Senior High School. Ngeni Lawentaya ing pagmaragul ning Balen Candaba. Ing kakatamong lakan ning Candaba, Janos Razel Samson. Ating kayang costume designer, siya Sanggala, ating estudyante na ning Pasig National High School.
bagsak mo na yung pagmaragul mong balen. Ang kayang costume designer, Emil Reyes Cortez.
sinukuan costume ngeni. Gay Gandila. Eta na po Mikasya. Keti entablado. At talagang insintingan da pa rin pepakit dane, the diversity that we can see here in the province of Pampanga. Niyayaliwata mo talaga dakal agyong ipagmaragol. Akakitala ring major products and crafts and industries. Tamo keti lalawig ang Kapampangan. Pati rin karelang festivals mo naman. Naman Pero dakal ko ikid magdalang asan. Mabiela pa? Mabiela ng asanda. Sariwang-sariwa, dati Palagi ako nung mabulos lareta, kawela naman Kenny. Ng ating asan, ating tilapia, ating ebon. Ating ebon. May inggit ko pin, manyad ko kita ng dingking kandabay na ako pinansin. Ating mais. Tuti, atin. Mamais naman din ka pa ba? May karakal lapin din kaya katamong judges, lemo rin ka rin lang lamesa. Dapat pala tinulit ta kita. Mapin. Miyambunan ka. Dakal minampang karelang inimbengi nga rin. And even the natural resources of Pampanga, the wetlands, the swamplands, the gravel, sand, clay. Oy, tama mo kaya pa mo ing Santa Rita. Bala ko ting tatagal. Ikit ko at suya ing arti Santa Rita. So even the people, the artists that they can be proud of in their area. They also feature them. The intangible cultural heritage. Totoo ita. Ngayon naman next, palalaman tayo palalo ing kakatamong bengi. Madalas, Kenny, masusubok. Inggelingan da rin kakatamong kayanakan. Mga santing la, talentado la, pero makanano da kayang pigsa dyan in kakatamong question and answer portion. Uling kapatada Joseph ini cultural pageant ini. So mika makuyat la pong pagsusulit. Rin kakatamong lakan. Panyukad po nung makanano la kakat ni buntok. Makibat karing miyayaliwang issue ng kakatamong lalawigan. Burikita matni labuntok. Uling ini talaga ing peka uyat na ning kakatamong selebrasyon. Siyempre itang kulturang amana at kakatamong pamana na dapat baluda ring kakatamong kandidatong ining bengi. Anya, awsantala tunggal-tunggal, kay bat nanita siguro makuya the interview. Keti kingarap bang kanita medyo mabawas in karelang nervyos. Karog biru-biru po Totoo ita. Kay bat nanita tsakala magot kutang ketang kakatamong bowl. At sula ka rin ding niyayaliwang kutang. Basan tayang pakaladwaing kutang. At tsakala makibat bang damdamanda din kakatamong hurado. Ano, umpisan tanay. Pakisabi tamo mo pala ka rin kakatamong manal bengeni. Pota pong makibat la pong masalese rin kakatamong anak sana po. Pakiramdaman talang masalese. Kay ba't na pong may kibat ka rin na kayo mo palakpak o kaya gulyak para king support tayo karela. Bang kanita, maramdam lang masalese nung nanumaning karelang amanuan. Miras masalese karing kaya katamong hurado. So, umpisan tane Nikki. Ausan taneng mo muna tamong lakan. Iba't king balening minalin. John Gilbert Ginto! Sorry kung nakanta mo rin bang mumunang apat. Siguro, Libutan tayong kakatamong lakan. Kenny ka? Maya pa, Bengi. Nano'y ngaus da keka kayo, banta balo mo naman, makanano da ang ngausan ngayon Bengi. Ing lagyo ko po, house da kako is JJ dahil may kliya po ning kaya kakong lagyong John Gilbert. Okay, JJ. Sige. So, aluway tangking Coco Melon ito, kay JJ. Nino naman ing buring mong, atin niya anong buring pasalamatan pa mong ngayon Bengi Nix. Sige, JJ. Muna po, sobrang kasaya ko po na may katungtong ko kung makanining entablado. Buri ko lang pong pasalamatan din ka akong pamilya at suketang dulot, makatikdo. At karing ka akong kaluguran at higit sa lahat, ing ka akong taga-suporta gugulisak para ka akong eni. Akakit mo king costume, dakalayebon Totoo, maputi.
uling iti ingkule apapakit daking minalin. Aglit niya pa anong buring sabyan. Sige. Atin ko mo pong metong buring sabyan. Ing minalin po, mumunaya pong producer king Central Luzon, ning Ebon! Makwalta ke po Ebon at asan. Anyapin mabiela pala rin kaya kang asan daralanan din. Wa. So, dakal abakog poultry ka rin. tubengi. Abakog tubengi. Pamanganda Ebon. Ulam da Ebon. Ne, Wa. apin ni kayo egg basket of Luzon, ne? Yes, Wow. yapin. At balo ko inyang 2008, ne? Mika record la. Talagang they were into fame because of their production of over 1 million of eggs. So yeah, migit 1 million na Ebon. King meto ngayaldo. Tutoy ita, may Ebon niya. Wane. Masayayin kaya katamong JJ mo naman ngayon ng bengi akit tamo. Makasadya na ka JJ king kaya kang kutang. Aguli, lupang epa. Ing mikropono aliya pa makasadya para kaya ka. Makasadya na ako po. Kaya ka mga Ebon ne. Kung bagigiba magsulit, kaya ka mga Ebon. Magibat kang masalese. Okay, so kaya betayong malago mo namang lakambini ngeni. Jay, malyari na kang mamagot. Metong ako tang, iabot me kang atchimong Nikki, bang kanita basane. Kaya ako palang nung munang mesalang. Oo. Makaya dyan na ka. Makadya na ako po. Basan kayang makatadwain ko tang ne. Ako po gugulisak ne po, kukulyo. Kaba pong makibat yung kaya katamong lakan ne po. Dakal pong salamat. Hoy ning kaya kang kutang. Makanano meng ikumbinsi ing tawong maniwala king importansya ning ligligang legwan kalupa na ning lakan ning sinukwan. Pasibayo, makanano meng ikumbinsi ing tawong maniwala king importansya ning ligligang legwan kalupa na ning lakan ning sinukwan. Akong binsi kaya po, itang taong maniwala gamit ang kakong sarili. Dahil bakit kaya kung makanano ya kahulagain kakatamang ligligan, kalupa na nining lakan ning sinukwan. Dahil pagiya kong menyambut, ing korona sulod kaya kang kakong puso, waliking kakong buntok. Dakala salamat! Dakala salamat, yapin JJ Ginto ning minalin. Isulod niya kano, iputong ning kayang korona, aliking buntok, nuneking puso. Uwa naman. Matapang yung mekibat, ne? Hanggang kay na kanya, ay pirugurugo, ay duro ko, ay maramarine. Payas laging kayang pangakapampangan. Palakpakan tayo po pasubayo. Dakala salamat, balening minalin, JJ Ginto. Ngayon naman, nausantaning kakadwa tamong lakan ni Bat King Arayat. Maya pa bengi, nano ing burimong iyawos mi keka. Pwede yung ko pong ausan kaya ka na akong palayong Adi. Adi. Opo. Sige, Adi, ngayon naman, nino ing burimong pasalamatan ka ring susuporta keka. Pasalamat ko kaya ka na akong Palsington, Adara, Apengari at Titiuketa. At then ka na akong kakamala na Davsu Choir, Gintong Suwala Singers, dakala salamat. Dakal susuporta ngayon kang Adi. O itang palsintan mong girlfriend. At suya ba? Alaya pa. Singlea naman po, single. Ngayon ni Adi, makasadya niya naman, din kutang para keka, mamili kang metong, yabot me ka na ako, kotabala ng Nikki, yung aning mamasa. Ako pa ang ining misalang. Basan kayong pakaladwa, kay ba't makapakibat ka? Reminder po pa si Bayo, bawal pa yung gugulyak hanggang mayaring may kibat, i-Adi. Adi, king kerakal-dakal daring fiesta, king kekatang labuad. Nanong festival kaya ing peka masaya, king kabilugang Pampanga, ampong bakit? Misan pa, king kerakal-dakal daring fiesta, king kekatang labuad. Isa nung festival kaya ing peka masaya, king mabilog a Pampanga, ampong bakit? Naku lalawot pa. Ining metong apag celebran tamong Sinukwan Festival, itiya in tunay kayamanan ni kaya katamong amanong Kapampangan, antiya mo ning Kristiyanong Katolikong kanta. Ing ginu, yain pastul ko, yang mangapno, king kakulangan ko. Ako bilang alaka na makatalakad kenya maging pastul, dahil kaya nakang Kapampangan ay pagmaragul, iting klaseng selebrasyon at dapat bigyang at dapat
dinan hulaga at pagmasusyan king kekatamong biye. Uling anti kamong asan amalansa nung kabiyasang marap king kekang amanong kapampangan. Luguran me nung nanu ka, uling niya ko bilang alakan, kapampangan ko, pagmaragul ko, ikayong kayo nakang kapampangan. Luguran niyeng ating puso in kaya kayong amano, ipagmaragul ating dangal. Huling kaya katamong biye, bilang metong akapampangan, dapat ating kang puso at pagmasabalan me in kaya kang kulturang Tibuan. Dakal pong salamat. Dakala salamat, Adi, tunggol ning arayat. Iba't king kanta, miras neman king kasebyan. Ay tayong kaya sinabi nga ning Bengi. Malalam la kasebyan. Pag marugulan taga-arayat, baluye po, share ko muna kaya kung itang, kaya po yung festival logo, tamo, itang peka-base na. Itang kulay blue. Azul, itang blue. Yan kaya yung aliwang print. Balang malaubi pero kaya ni kulay yung asul niya. Pagkapay niya ng bundok Alaya o Mount Arayat or Eastern Mountain na punay. Intok na nga ng aring Sinukuan. Yes. Makapakanya niya po. Burin sabihin, giginuan or karinya pa katukulong. Yang hari. Kaya tang bundok kay tane. At ang paparetang detang golden, giginto, makapasyag ketang bundok ng corona. Ketang buntok na pong corona akag iyoring miyayaliwang produktong Kapampangan. May itang paro, may itang pale. Papaitan ketang dulo naman, pinya ing giant lantern inspired. Ning corona ng aring Sinukuan. Mabilog Kapampangan nakit tayo king logo. Uwa naman. Ngayon yabetane ing kakatluta mong kandidato, Lakhan ibat king Villa de Bacolor. Uy, Bacolor. Nano ing yaws mi keka? Yung puwasan king lagyo kong Chano. Chan. Nano nga usda ka rin tao Bacolor? Kami po aus na kaya kami anak Bakulod. Anak Bakulod. Ding anak Bakulod. Nung medyo may kidad anak iya pa mo. Ang joke mo. Medyo witty ita ni Nix. Ngayon naman Chan, nino rin buri mong pasalamatan? Mumuna, buri ko lang pasalamatan din kakong pamilya na Acho Kenny. Dakal po salamat kaya kayo. Kakadwa ka rin kakong kaluguran na alang sawang susuporta ka ako. Kaya kakong makeup artist, Sir Von, kaya kakong designer, Mama Darwin. Dakal pong salamat, uling pagkatiwala. Atin kayong tiwala at may kalaban po ngeni. Dakal pong salamat. Alright, Christian Lakap Chan. So, makasadya na lang naman din kutang ngeni, malyari na kang mamagot. Sana makasadya na ka. Ikid na kang menguros nandin, bayo katini pa. Iabot tayo pa kang Nikki. Ayan, liwas kaming mamasa. Kaya kang kutang, para kaya ka, nanuing isip mong peka epektibong paralan para abalo dareng tao ing importansya ning pamaningat king kultura bang mana depa kareng kay nakan. Pasibayo, para kaya ka, nanuing isip mong peka epektibong paralan para abalo dareng tao ing importansya ning pamaningat king kultura bang mana depa kareng kay nakan. Dakal pong salamat. Marayal deng alwa isagot do gamitan de ing platapormang social media upang idake de o ibiyede ing impormasyon ning kahulugan ning kulturang Kapampangan. Pero para kanako ing metong peka-importanting bagay para abalo do ing kahulugan ning kulturang Kapampangan siguro ini ing platapormang Sinukuan Festival. Kung no ka rin, gamitan kay ing platapormang ini na mumungkahi at pupukul ka rin bawat kainakan na yung magsalamin kaya kami. Maniwala ko na ikaming kainakan o diyan ka para kong kainakan, ikami maging salamin ng kulturang Kapampangan. Uling balo ko, talakaran niya ning makatalanga, dalan niya ni hanggang no ka rin. Uling balo mi, pagmarugol mi, metong kaming Kapampangan. Dakal pong salamat. Dakala salamat, Chan. Ning Bakulod, anak Bakulod. Palagi ako'y Chan, blooms siya. Palagi ako blooms siya. Anong blooms? Detang susuporta king Bini kasi ila ka no ring salamin. Salamin. Ngayon santaning kaya katamong kapat. Kaya beng ini ibat king Balen ning Pinpin, Santana.
Pakilalamig Santana. sarili mo o makanano da ka ausan ngening bengi? Malyari yok pong ausan Nate or Tan po. Nate or Tan. Okay. So, sige, dinanda kang mapila na pinandit bang pasalamatan mo lang nga be mo? Pasalamatan ko la po rin ka akong pamilya, kaluguran, amenal bengeni. Pasalamatan ko la rin po rin ka akong tatalan ngening aldongay ni. Dakal pong dakala salamat kaya kayo. Thank you, Nat or Nate. Nate, mamili na kang metong kareng mitataga na kutang. Akong mamasangin ni. O hindi na, Nate. Nanong maulagang papil ding ligligan ning legwan kalupa niting lakan ning sinukwan king pamagtaguyod king pamanintindi king kultura ampong pamana. Misan pa, nanong maulagang papil ding ligligan ning legwan kalupa na niting lakan ning sinukwan king pamagtaguyod king pamanintindi king kultura ampong pamana. Bilang kaya kayong lakan na makatalakad kaya ning karapan na ini, amuyutan ko na rin kaya nakan naluguran ng kulturang Kapampangan, kulturang Pibatan, kulturang Pibanjan, at kulturang Pitapanan. Ngeni, amuyutan ko lang ibuklat din karelang bato, bang akit ing mialiwang kulturang pang-arte at sining. Ibuklat din karelang asbuk, bang isuwala ing itatambunan na pamano, at ibuklat din karelang balugbog, bang pakiramdaman din kantang Kapampangan. Maniwala ko na yung sentingan, mo, kabud, manalakaran king pisikal ay tsura. Nuneking pilubluban. Kaya nakan, bilang, kaya kayong lakan ning sinukwan, ang tabayanan nyo kung luguran ing amanong siswan, amanong kaya katamong piban dyan. Paburan manulong pawi, nune, maglaglab king kayang sariling api. May kenipin, king balen ning pinpin. Dakal pong salamat. Dakal salamat, Nate! Dakal salamat, ne? And balik tayo, Ken. Malablabya pa nga sabi. Burigay tas sinabi na ibuklat no mata rin kay nakanking kultura. Ne, uling alimo po ing pangalahar ne, ing physical lugar ning Kapampangan, ning Pampanga, ing sa salbata mo, nun ing kayang puso ang pong kaladuay, ing kaya katamong kultura. Anaping Sir Irwin, ne, ing taong alang balikid, king milabas. Totoo ito. Sir Irwin. Alayang, Sir Irwin, no? Alayang paintungulan na bukas. Tao ya Santo Tomas si Sir Irwin. Wow. At ngeni nga, beta na rin ngeni, ibat ya Santo Tomas. Nanilagyo. Lester Jan Pabalan, makananood na kang ausan. Malyari pong ausan king lagyong LJ. LJ. So ngeni naman LJ, mabilisan, nining buri mong pasalamatan ngening bengi? Buri ko pong pasalamatan ng kanakong ima, kanako pong kapatid, at yung kanako pong matuwa na lang sasawang susuporta kanako. Ren kapara ko pong estudyanteng talaturo, ren kanako pong team na nung alala po king kanakong gulot, ala ko po king kaya kayong harapan. Nakal po salamat. LJ, makasadya na ka? Mamagot kang kutang? Oh, yan Lebulane pa talaga itang bowl, banta maswerte yung akwana. Oy, Nina. Basan kaya makatadwa? Peka rolyuda talaga, ne? Nanulareng peka maragul abalakid. Arapan tamo, kaya pa magpreserba kareng tradisyonal a kultura, kaya modernong panahon ngeni. Kasi bayo, nanulareng peka maragul abalakid, arapan tamo, kaya pa magpreserba kareng tradisyonal a kultura, kaya modernong panahon ngeni. Bilang metong alakan na makatikdoking kaya kayong arapan, yaku bilang metong atao, buri kayong ipreserba rin kaya katamong kulturang Kapampangan. Uling iti ing mamye pagkakakilanlan kaya katamo bilang metong alakan, lakambini, ampo Kapampangan. Dakal abalakit na akakit ko kimpa magpreserba, mumuna na niti ing teknolohiya, mawawalaya ing hulaga ning kultura, mawawalaya ing hulaga na ning metong a produkto, metong a lugar, at metong Kapampangan kapag midi na nen teknolohiya, aliko po magkaiking moderno, buri ko pong moderno, nino pong aling bisa aking moderno,
Pero alitaya po kakalingwan, ing tune hulaga ning kekatamong kulturang Kapampangan. Uuling para kanako, kapilan man, eke kalingwan ing kanakong pipumpunan at kulturang Kapampangan. Uli, itiing memye kanakong pagkakakilanlan bilang metong alakan, bilang metong akapampangan. Bikapan na good, bipapan nyaup, maya pa ginong Diyosbu kaya katamongan. Dahala-dahala salamat, LJ Pabalan ning Santo Tomas. Ay ta, agyune pa rin, siyempre pag maraguling kayang kultura, bistaman king pangam moderno na ningyato. Totoo ito. At saka, king social media, di ba? Mapalyari kang makiramdam kanta, makanyan balita, king Kapampangan, at yung GNN 44, yung TV 36. Totoo ito. Pilinan tala pa rin ding lokal. O nina, king ibat king syudad, San Fernando, makanano da kang ausan ngening bengi? Mananong aus da kaya ka, king Balayo? King kaya kami pong pami-bale-bale, ingaus da po ka ako, Choy. Choy. Okay, so Choy. Choy. Sige, pasalamatan mo nung ring kayabe mo. Mumuna po buri kaya pong pasalamatan ng Maya Paginong Diyos. At kadwa po rin kaya akong pamilya, rin kaya akong kaluguran, at rin kaya akong kamag-anak, lantok na nga susuporta ka na ako, king ligligan na iti. Salamat, Choy. At ngayon naman, o na, mamili na kakaring mitatagan na kutang at syukening bowl. Maragula baso. Basan keng pakaladwa, makiramdam kang masalese. Medyo makabaya mong pinne. Kung midinan kang pamikatagon, magsalita, king harap dareng kayanakan akalupa mo, kening mabilog, abanwa, makanano meng ipakilala ing Pampanga, king metong aamano ampong bakit. Misan pa, kung midinan kang pamikatagon na magsalita, king harap dareng kayanakan akalupa mo, kening mabilog, abanwa, makanano meng apakilala ing Pampanga, king metong aamano ampong bakit. Takal pong salamat yung masanting yung kotang. Ing kakong peni batang pamilya, bistamang perfecto, dakal kapag subukang delanan at umepang daralanan. Maging sumbagal, banging ka na akong apulot, amaya papamanugali, kuy dake ka rin kapara kong kayanakan. Metong ka rin kaugalyang, tiro daka ko rin kakong pipumpunan, o pengari, yung pagiging matapang. At iti yung kakong paboritong salita ng Kapampangan, apinini ing matapang. At bilang metong alakan, ating kung lugod at masabal, king kaya katamong kultura, anya kaulan ko rin kayanakan, bang kanita miyaway miyawal laking kakong lugod at masabal. At uling baluta naman, naring kayanakan, lalawot na pamilubluban, king kaya katamong kulturang pakamalan, anya taryan ko la, maglakad kami pabalik, bang kanita mi balik king karelang lugod at masabal, king kaya katamong kultura. At katlo, ibili ko na la, uling balo ko, kayari ko lang kinawul, kayari ko lang tinayid, bebiyasa na la. At ibili ko na la, bang kanita, ilan naman, ring kumawul at tumayid para king susunod pang generasyon. Dakal pong salamat. Dakala salamat, Choy! Ganing syudad, San Fernando. Haula na la. Tayra na la. Tsaka na la ibulos. Totoo ito. Pag may biyasa na la. Pag makasadya na la. Ngayon yung santanay Kelly Cancico ng Emidio Bondoc Senior High School. Naning aus da kaya kayo, kaya Malyari naman pong Kelly Cancico. Kelly. Okay. So Kelly, nino rin buri mong pasalamatan naman ngayon bengi. Dakala rin gugulyak para kaya ka. Dakala salamat po ka rin pamilya ko alang sa awa magsuporta. Salamat po ka rin kaluguran ko ang magsuporta ka ako. At rin mi Diyos po kayo ni. Salamat po. Okay, so Kelly, o Nina, pilinan meng masalesay saning makatud para kay kang kutang. Ibiyeme kang Nikki. Makabaka ba? Pero, ay, ulitan ken makatadwa. Nano, ing malyari mong ay pabalo keng tradisyon ng kultura, iba't keng kekang pibandyan, na panuwalan mong dapat yang ingatan at ipamana karing kainakan, at bakit importante yakeka. Pasibayo, nano ing malyari mong ay pabalo
king tradisyon ning kultura ibat king kekang pibanjan, na panwalan mong dapat yang ingatan at ipamana kareng kay nakan at bakit importante ya keka. Rembawat puso at pamilyang Kapampangan, makasantong ya, ing matibeng kasalpantayanan king Diyos. Ini, ing masanting, adake ko at apamana ko kareng kayanakan. Magsilbiya ining giya, manantabe kareng kay katamong kayanakan. Itamu po, salamat po. Dakala salamat, Kelly. Ing kayang kasalpantayanan, ing kayang ipamana. Nginiaw santane i Robinson Valencia ning Santa Rita. Maya Pabengi, naningaws da kekayo. Rob po. Rob, oita. Atlong letra, R-O-B, Rob. Pasalamatan mo la rin kaya be mong ngayon Bengi, Rob. Maggrasyang Bengi po kabalen, dakal pong salamat kare hanggang sinuporta ka na ako. At kareng kanakong handler, designer, dahil nung ali karela, ala kong isulod nyening Bengi. Dakal pong salamat. Nanong aus da kareng tao? Taga Santa Rita. RT Santa Rita po. Pauli do, reng original akantang Kapampangan, kalupa na po ning atin ko pong singsing. Ila po ing megpasikat kaniti, king mabilog a probinsya ning Pampanga. Pinitay nga pagmaraguldang performing group, performing arts group. Pero nanong ausyo kareng tao, Santa Rita? Retenians po. Retenians. Okay. So ngayon ni Rob, kay ba't mong pesalamatan din nga be mo, malyari na kang mamili kareng kutang Kenny. Ating kung nga kakit duman, ayan takman ko nemo. Kakamal na pala ni duman, Diyos ko, 5,000 niya ano itang metong original garapon makanyan. 5,000 metong garapon. Detang puro. Ne? Ngayon ibasan ko ni Robin kekang kutang. Nano lareng tradisyon na ulaga ning kultura, iba't king kekang pibanjan, na buri mong ibiye at ipabalo kareng aliwa at bakit. Balam kalupanan itang mekutang munan dinini. Nano lareng tradisyon o ulaga ning kultura, iba't king kekang pibanjan, na buri mong ibiye at ipabalo kareng aliwa at bakit. Para po kanako, apin po ing pamisawop-sawop at pamisametong-metong dapo, reng retenians. Uling anya pong Bengi, megkasakit ko po king kanakong costume, uling ela po sapat reng kanakong pera. Pero dakal po sinawop kanako, adyang eda ko po kakilala, at dahil po kaniti ating kong sinulod ngening Bengi. Kaya para po kanako, ito ing peka maulagang bage, atin kaya kami, King Santa Rita. Uling kalupa na po ning metong palistingting. Ita pong nung metong yamo po ing tingting, magkasakit ya pong mamalis, magkasakit ya pong sumawop. Pero nung marakalya po ito, sawop-sawop, abuude ing costume, ay ikit yunan din. Dakal pong salamat. Dakala salamat, Rob Valencia ning Santa Rita. Kanya na duman? Malapit na yung Karelang Duman Festival, balo ko this coming December. At ang tabayanan tala rin kay cultural performance ding iconic group Arti Santa Rita, tutuita. So ngayon makahirap na yung kaya katamo, ing tao kandaba. Naningaws na naman kaya kayo, kaya ka. Malyari ko po ngawsan Janos. Janos. Okay, so Janos, iba't ka king Pasig National High School mo naman Opo. Buri mo ang pasalamatan din nga be mong ngening benge? Buri ko lang pong pasalamatan, mumunang diling kaya katamong Diyos, dahil dinina akong dinina akong pamikatagon na makyabe kaya diging ligligan legon ng sinukwan. At pasalamat ko naman po, king kaya kareng ka na akong pamilya na maribat kay ba't susuporta la kareng ka na akong laban. Dakal po salamat. Okay, Janos, malyari na kang mamili ka rening papel at tsoketi? Yabot may itikang Nikki. Abangan tala rin kain Ring migratory birds. Wow. Balang kapilala daratang retang ayop. Bala pong marimla. Balang marimla. Nung ka rin lang ang bangsa menibat. Lambat-lambat siya
Ayan, kabang unroll ng Nikki Ingkutang, anya mangutang niya pong mapila na tungkol kareng migratory birds. Lupang abuklat na ng Nikki. O ini na po, finally. Bilang meto nga leader, kareng kainakan, makanano mo isipan, influensyan la, reng aliwa, para a-appreciate at ingatan ang kakatamong kultura. Bilang metong alakan ning sinukwan, gamitan ke ingka na akong sarili, ban aamuyutan ko la rin kayanakan, itatak ke karelang puso at isip, ing katamong kultura, ban kapilang man makalingwan, yaku, ing manyinding king api na maupos abaya, ning katamong kulturang kapampangan, bilang metong alakan, yaku ing magsilbing sulu, king katamong mapupunding kultura, at hikayatan ko la, rin kaya katamong kayanakan, ban mas dinandem at pagmasabalande, rin kaya katamong kultura. Pasibayo, ako po, Janos Russell Mamawan Samson, rin kaya kayong bayong lakan, abisang manasag kayanakan, para king kapakanan, rin kaya katamong kultura, Kapampang! Dakala salamat, Janos ning Kandaba. Muri kitang term magagamitan da manibat nandin amuyutan. That is to encourage, ne? Or hikayatin in Maging Tagalog. yung masanting nga blue ka rin kapara ng kainakan, ne? Uling yung pageant tamo, itong yung bengi. Totoo. Pero ing ugali tamo, pamiyal doldo, ne? Yung dapat tamong payaslag, ne? Dapat kapuri-puri kagalang-galang. Kalupa ning tutuking lakan. Wow! At ini, height is might para king tutukita mong kandidato. Nanong height na kaya? Nanong height mo? 5'11 po. 5'11. Ayan. Ibat ka king Balen Lubao, nano ing yaos mi kaya kang ining bengi? Rico na po. Rico, nino rin buri mong pasalamatan. Maya pabengi po kaya katamungan. Buri ko pong ipayabot, iga na akong kapasalamatan, mumuna po king apong ginu. Uling dininan na ako pong talento at galingan at belwan para po makapamaya inspirasyon kareng ka para kong tao. Buri ko la naman pong pasalamatan, din ka na akong familia, din ka na ako pong kakalukuran, din ka na ako pong kaklase, at ing mamuntukan po king kaya kaming balen, ing Mayora Esmeralda G. Pineda po, at kareng kayang konseho po. Dakal po salamat. Okay, so ngayon Rico, malyari na kang mamili ka rening papel. Yabot may ka na ako, akong mamasa. O yan. Ako may kasakit nix. Basan ke? King palagemo nano ing papel, ning teknolohiya king pamanyawop o pamagbanta, king pamaningat ampong pamana ning kultura, king palagemo nano ing papel, ning teknolohiya, king pamanyawop o pamagbanta, king pamaningat ampong pamana ning kultura. Tunay po na din kaya nakan ngayon ni iya po yung mumunang platapormang gagamitan da po. Apin po yung teknolohiya. Para po ka na ako malyari kayo pong pakiulitin ko tang. Palagay mo, bulsa ako ne. King palagay mo nano ing papel ning teknolohiya king pamanyawop o pamagbanta, king pamaningat ampong pamaana ning kultura. Para po ka na ako yung papel na po ng teknolohiya, mas apapalto ta po, mas asabita po kareng ka para tamong tao kung gano'n ya po kaulaga yung kaya katamong kultura. Uling balo ko po na dakal po tanyag a kultura kaya kaya katamong probinsyang Kapampangan. Magmula po king kaya katamong kasalpantayanan, king pamagluto, at king kaya katamong amano siswan, at dakal pa pong miyayaliwa. Gamitan kaya po yung teknolohiya para po sabihan kung gano'n ya po kaulaga at para po mas kaulan tayo po yung kaya katamong kulturang Kapampangan. Huling pa uli na po nita, balo ko po na kapag ginamit kaya po yung teknolohiya king pamanyulong na ng kulturang Kapampangan, mas kaulan tayo po at mas po makalingwan yung kaya katamong kulturang Kapampangan. Dakal pong salamat. Dakala salamat Rico, Ibat King Lubao. Ayan. Aga nakaking costume ng Rico nandin itang Denas. Ayong na Denas. Pag teknolohiya ay sigurat ang apps Balo ko in Center for Kapampangan Studies. At ining app
Para king kay... Diksyonaryo. Diksyonaryo Diksyonaryo Kapampangan. Kapampangan, Athena. Produced by Holy Angel University. Yes. Ngini naman at tune ibat king apalit naning yaus mi keha. Russell Namo po. Russell, ayan, king kayang lagyo. So Russell, nining buri mong pasalamatan ngining bengi? Munang dili po, mumuna pong pasalamatan ng kaya tamong Ginoo na dinina na pong pagkakataon na makamutpunta kayo ni at pasalamatan ko po rin kaya kami pong pamilya. Maray ka na akong kaluguran, nalang sawang suporta ka na ako. Tamo po, dahil salamat. Okay, Russell. Ngini, mamili na ka karening papel atin pang balamo at lula pang mitatagan. Yabot me kang Nikki? Ika, bala mo, liwaya panlawe ka ako nandun ini. Crush na ako yata. Nalagyo mo? Russell po, Russell. Kaya ako pala yung Nikki. Talasawa na ako nito. Manahimik tabi eh. Talasawa na ako. Fred! Nung ka rin niya Fred. Walal be alive. Manyes yung anak. O, yan na. Makanano meng personal abie kabaldugan ing kultura at nano ing papel na king biemo ngening kapanahuna na ini. Kasi bayo, makanano meng personal abie kabaldugan ing kultura at nano ing papel na king biemo ngening kapanahuna na ini. Para po ano, yung papel na po yung kultura tamo po na kaya tapong kultura na amana tayo pa po, kaya tamong ninuno na kailangan tayo pong ipalaganap at pakalmalan tayo po at jambulan tayo. Baka nita po at ila pa pong apakanabangan din kaya tamong suli at susunod na generasyon. At ngeni pong tema tayo po ngayon na kultura nga mana, sukat ipamana. Na kailangan tayo pong ipamana kari susunod na suli. Baka nita po apreserba tayo pa po kay susunod na generasyon. At ita po dakala salamat. Dakala salamat, Russell. Wala ko taga magalang ya papapuyang papapu. Anya ika, Nikki, ipamana ming kultura mo karing kekang suli. Awa naman. Pila na kasuli? Adwa. Adwa na kasuli. Ngini, pananaw, ing katataulian karing kekatamong kandidato. Ini, matasya naman. Ibat king balening Mexico, naning yaus mi keka. Kristan na mo po. Christian, nino rin buri mong pasalamatan. Bukod po nga pong ginong pasalamatan ko. Ala na ako pong alamang pasalamatan nung ka na akong pamilya. Ala pong ginulisak makay ka na ako. Pero balo ko po kayong pamilobluban ko. Daya, ang puso ko, kaluguran da ko. Kita mo po, may nyambot na ako. Dahil po salamat. Naman. Pero balo mo niyang linwalay Christian, nandin mi karugan ko. Kasi medyo giniling yung makanyan. Bala mo, aliwan. Sample ka no? Sample, maranya pa si Bayo? Ay! Oh. Atin niyang talento, kapatad. Ngini, mangutang tayo na Masayang kayo. teterak, ne? Wow. Masayang terak, ang pong tiktigan. Antabayan. Kang Kanakuya pa kapatada kan mo. Joseph. Joseph, ha? Joseph. Bala ko, sa mukong koya nga mo. Kong Joseph. Ingkutang para kaya ka, king palagay mo sano ing mas maulaga. Ing kultura o ing teknolohiya. Bakit? Ulitan ke, palagay mo isaning mas maulaga, ing kultura o ing teknolohiya. Bakit? Diyos, sa kabingyan po kaya kongan. Baluta naman ng ening panahon na iti, ing teknolohiya ng karagulsaw king kaya katamong pamibiyebe. Ang po yung kultura tamo, kung na po kailangan mamili ka rin adwa, rating adwa nga leti, agyukong pisabe. Kaya pamamagitan na po ng teknolohiya, gamitan KT, giya o instrumento para apalablaban tayo pa po, lalo in kaya katamong kultura. Alimu po basta yung Labod Kapampangan, kilala ya bilang culinary capital of the Philippines, Christmas capital of the Philippines. Nune mayaman niya naman po kayang pamangamano. Nanging amano nga ito, makakalingwane. Nya kapara kung kaya nakan, Kapampangan, kaya katamo yung gambulan. Tandanan, ingkaya katamong amano. Uning ingkaya katamong amano, ingkaya katamong penibatan, ingkaya katamong mumunang sinusu, niya kapilan paman, dayat kaladwa ko, pagmaragul ko. Metong pa po, katatalywan, etamo kakalingwan, ing kultura ning metong alabwad Kapampangan, no ka rin kaman, kapilan paman, pailakwan, ing amano, siswan. Dakal pong salamat. Christian manalo ning Balen, Mexico.
At kailangan ng mamili nung malyari na no gamitan dingadwa. Dakala salamat. Malyari mo nang ibalik yung mikropono king kayang estanti. Lagi tayong daramdaman tang teknolohiya. Atin pa ba? Pinaitan pa Napining katataulian ito. Tauline. Nilabas niya rin ni question and answer portion. Itong teknolohiya, pilang beses tayong kay. Dimdam ngening kabeng yan ni. Pero para may luwa pa mo rin tang mamasang libro. King Capitol po may migpaluwal lo. Pauli ning panyaligsik daw pong pamag-aral. Itang bayong ortografiya ning amanong Kapampangan. Tuturuda ka rin, basa yo po. Ding tono, ning pamanyalita, pila ng miyayaliwang facts about the history or kasalisayan ning amanong Kapampangan po. Pero itapin, ang giyang makanyan man, na kasi apigilan talaga in presensya na ning teknolohiya at syunaken, anyapin at syunakan yan kareng kayanakan at syunake katamo, makanano tayang payamanan palalo yung kaya katamong kultura, king pamanggamit masalese, king teknolohiya. Hanggang pag mag-post mo po king Facebook pwede kang mag-post versikulo, king Bible, in Kapampangan version. Totoo ita. Diba? Ren kasebyan. Ano la rin kasebyan. Malugos ing bulong nung nautos ning panahon. Sabihan mo king crush mo. No? Bayo tamong lakan ning sinukwan. Pasalamatan tala pa si Bayo rin kaya katamong co-presenters, sponsors, and of course, generous donors. Baka nita maging matagumpay ing lakan ning sinukwan 2024. Para ka rin kaya katamong co-presenters, Robinsons Star Mills Pampanga, Robinsons Land Corporation, Robinsons Angeles, nakasalamat Department of Education, Commission on Higher Education, Bangko Sentral ng Pilipinas, Provincial Government of Pampanga, and the Local Government Unit of San Fernando. Din kaya katamong platinum sponsors, ilapin di Paso Deco Development Corporation, Spelapco, Claro, Burikini, kasi tinyang bala mo linyahan Claro Palm Oil, siguradong oil linaw at oil namnam ang mga lutuin. Kaya kanila Ay, ako na pala. Silver sponsors tamo, Tarlac Electric, LGU Ningguagua, Our Lady of Mount Carmel, Charity Foundation. Pagtakanda at swing Tarlac Electric, ikwento tamo na mapilan ka ring lugar king Tarlac, Kapampangan la pa rin. Lalong-lalo na rin ning malapit kaya katamong Kapas, Concepcion, Bamban, anyapin, kayantabe tala pa rin king kaya katamong Sinukwan Festival. Para ka rin kaya katamong bronze sponsors, Nidal Management Incorporated, Forerunner Services Incorporated, Land Bank of the Philippines, City of San Fernando Water District, Jurap Holds Incorporated, LGU Angeles, CNE Publishing Incorporated, Green Manor Condotel,
Balibago Waterworks, Laos Group of Companies, LA Bake Shop, Faith Realty Development Corporation at Engineer Noel Gomez. Dakal mo namang salamat, King CLTV 36, GNN 44, North Luzon Expressway, Jose Lingad Memorial Regional Hospital, PICPA Pampanga Chapter, Alliance of Kapampangan Choreographers, CPOSCO, PNP San Fernando, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO, CD Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, Jorens Photography. Special acknowledgement, syempre kang Mr. Alan Pangan, ing meging costume designer ning Lakambini ning Santa Ana, Pepaltoda na po. At syempre, special shout out King Mabilog, Sinukuan Kapampangan Team! Ayan, palakpakan tala po. Congratulations kaya kayo. Atin lang inabot mo naman din ka na ako. Special thanks to Light Microfinance Incorporated, Talete King Panyulong Kapampangan, Toyota Pampanga, Honorable Lucky Ferdinand Labong, Honorable Cristina Lagman, Honorable Reginaldo David, AA Supermarket, Aurelis Bake Shop, Macabe Best Comfort Food, Jollibee Capital, CGS Solid Aircon, Leslie Corporation, Garbes Supermarket, LBS Bake Shop, Robinson Supermarket, La Corona Ready Mix, Honorable Benedict Jasper Simon Lagman, ating makatuki pa, House of David Investment and Management Corporation, House of David Realty and Development Corporation, Pendulum Development Corporation, BOF Incorporated, a rural bank, ampo ing Mary the Queen College, Pampanga, Incorporated. Karakaldareng misasaupan, bangkanita. Tutong manatili, syempre, ing Sinukuan Kapampangan para king kultura tamong Kapampangan. Kultura, pong amanyo, mag-share tamong dita ka trivia. Karin Ganito. kaya katamong live audience, king amano ating aduang, mengkay ating aduang amano na piyayabe dat. Pero, mi kakaaliwayang kabaldugon. Mapilan ka rin itang dimdam yun po yung babing maklak. Babing maklak. Babing maklak, di ba? Bala mo. Babi, pig, di ba? Wow. Tapos maklak. Itang makaramdam. Death, makaramdam. Pero pag piyaben, babing maklak. Upo. Opo, yan. Upo, wow. Huli. Balo ko kasi sinabi na ng mako ka na ako yan. Wow, ini pa, baka balo Gatas Tigri. Ali ke balo yan. Gatas Tigri, apin po aliya talaga gatas Tigri. Aliya gatas ng Tigri na po. Apin po itang asin, ampong danom. Inang bulaking nasi. Gatas Tigri. Okay. Ating kapaken. Ating pa. Dalagang bukid. Balo mo na ito. Palagi ako itang asan. Asan ito. Manyaman manita. Dalaga yung bukid. Fielding bukid Tutuita. Atin katapang mo naman makanyan naman, manaliwala kabaldugan po tang manaliwala pronunciation. Or minsan, abalo mo nung ka rin niya iba't ing amano ba si katang kayang pamanggamit. Anti mo, potang itang pamisalidang mais king dalan. Naningawas da kaya kayo ka rin. Mais king dalan? Itang ating ting nga na. Nano yun? Deng aliwa. Sirit na sirit. Ausan deng kilitsan. Kilit. Kayi. Ano na? Kilitsan. Deng aliwa naman ing aus da. Itapin. Kulti. Pero we just mean the same thing. Kulti ang pong kilitsan parehas lang. Okay na ka na, bilisan tayo. Palagi ako, yatsuta na kay nanining toto kita mo kanyan. Makasadyan niya palagi ako, ing toto kita mong kaya benging IT, bang ipakit ni kaya katamo nung makanano yung meging makabaldugan, ing milabas abanuwa kaya. Uling iya, ing menuli, king titulong lakan ning Sinukuan 2023. Anya kabalen, tangalan tayo, misan pa, keti king entablado, ing kaya katamong lakan ning Sinukuan 2023, ibat king Bacolor, yapin ni Mark Vincent Deyang. Ing kaya katamong lakan ning Sinukuan
2023! Lakan 11! Mark Vincent Deang! Imbalang paninap, magsilbi ang larawan ng pamisaka tuparan, matning pamanisip, sikanan at pamagpursigi, dalan para akwa at miras king paing tungulan. Metong kung anak kamignasa at meniwala, na datang ingaldo, metong kumparti ng makasaysayang agumang iti. Para mamia masabal, lugod, respeto at malasakit kin kulturang kakong lakwas pa kamalan. Tunay ang malugod inking babo, ulimpig kalub niya kako ing titulong lakan ng sinakuan, 2023. Kinta kung pa magtagumpe, dakala salamat kaya kayong hanggang mayaniwala ka na ako. Kingginu, mami lakas ka na ako at karang hanggang pamilya at kinaguran ko. Inmisan netong mabalin, balen ng Villa de Bacolor, dakala salamat kaya kayungan. Lalo na kaya kaming malugod na Mayor, Honorable Mayor Eduardo D. Mandato, kaya kaming Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Rondongka, at kaya kaming Tourism Officer Honorable Bong San Pedro. Karang taong sinaw mo naman baka nita apag tagumpeke itang milaba sa ligligan. Tintatalan ka na ako? Mama Darwin Liang Reyes, baka nasalamat po kaya kang pamaggabi at pamagpalakaslog ka na ako at salamat king pamaniwala mo king kakayan ko. King ka na akong makeup artist, Mama Kim Acosta Altamonte, king ka akong tanaturo, Sir Precious Rojas, Sir Kevin Baking, dakal pong salamat king pamanuruyong mayap ka na ako. Karin ka akong kaluguran, na mo naman sasawang susuporta ka na ako. Gabriela Panumpang, Marta Chuela, King King, Aris Astria, Chanto Labot, dakala salamat. Uling pa niya kayong atsuking lele ko. Baka nita, sopan karingandang pagsubok kapag dalanan ko. Kareng ka kong pamilya na alam mo naman sawang susuporta ka na ako. Ima, itang at kareng wali ko, dakal pong salamat kaya kayong lugod na talagang magpalakas ka na ako. At salamat mo naman king tawong pane at suking lele ko at lulugod ka na ako. Rich Benaventura. Pasibayo po, iya ko Mark Vincent Deang, isundo ko lang amayutan ding hanggang kayanakan, na ibukla ding karelang mata, baka nitaakit ding kulay ng kiyakatang kultura. Isundo ko lang amayutan ding kayanakan, na ibukla do rin karelang balugbog, baka nitadamdaman ding masanting at tono ng kiyakatang pakamalang amanyong sisuan. At isundo ko lang amuyutan ding kayanakan, na ibukla ding karelang asbok, baka nita, mabiyasa lang magsalita, king kiyakatang pakamalang amanong sisuan. At king tutuking lakan ng sinukuan 2024, maging kang masanting ay hiyemplo ka rin kaya nakan. Isunduming palablaban at di ng kuli at masabal, ang kakatang kulturang kapampangan, at ituro, isiwalat may iti, karing pangtutuking henerasyon. Pasibayo po, Yako Mark Vincent Deang, ingkya kayong lakan ng sinukuan 2023, menibatan king bale na dakalilikas sa alang tsinelas, ingatenas ning Pampanga, Villa de Bacolor. Dakal pong salamat kaya kayungan. Palakpakan tayo po, Mark Vincent Deang, ingkya katamong lakan ng sinukuan 2023, Ibat King Villa de Bacolor. Manano na sanang ali mayayari, King Oras Aini. Siyempre, ing pamipakalat na at pamagyaman palalo, King Kulturang Kapampangan. Oy, Nina. Nanuyitang Church King Bacolor. That is half bourbon. Itang San Guillermo Parish. Actually, 2 weeks ago, if I'm not mistaken, may kapag-host kong Makatapak Festival ka rin, kaya bay in Karelang Tourism Officer, Sir Bong San Kanya Pedro. namang Bacolor, itang Makatapak. Yes, party na ning linyahan na namang Mark Vincent na din. Makatapak la, ring tao ka rin. Patungkol yan ka rin itong celebration na. Anyang panahon na may laharla. May kola ka rin ding taong Makatapak. Dapat may balik la namang Makatapak, minyad sawo, King Indong Lanaval de Bacolor. So itang we are relieving itang pag-asa na misadlak
o milugmok, king burak, king lahar, king kasakitan. May kapag-asa la pasibayo. Tinalakad la pasibayo. Tinalakad la. Ring taga Bacolor. At makatalakad na la naman din kaya katamong 12 kandidato keniking kagulutan tamo. Makasadya na laking totoking party ng programa. Ano makaputong ring kain ring karelang headdress. Mas maya na lalupa. May lunos ko karela nandin kabayat na susulod. Nanay, tutuki. Ngeni, kilalanan tanala ring mamanyambut ka rin kaya katamong major award. Sabihan tayo mo. Data pong minunang may award nandin were called special awards. At alalang puntos. Alalang puntos, alalang bearing, ne? King maging kabuuang performance na rin kaya katamong kandidato ngening bengi. Pero rening major awards tamo, atin lang bearing king overall scores. Yes, uling daring kaya katamong percentage darit ang overall scores tamo, may kuwala ka rin. Okay. So, malino. Kilalanan ta na lang ini mo muna, iapin kaya katamong best in talent. Agkatantala ring mapilan ka rin kaya katamong judges to join us here on stage bilang kaya katamong taga-bie. Karing nung nanumaning tanggapan da rin kaya katamong maniyambo. Iduang ne kaya katamo. Ausantaya, Sir Jovi Morate at Miss Candida Gomez bang makyabe kaya katamo on stage. Migpamalas. Kaya ka magaling at talento ka rin lakan? Metong ya kareng atlong ikita mo ngening benging tinera ketiking entablado. Pila niyang puntos yung talent portion? Ako na sure, ako na balikan. Siguro mga 10 points ay yata or 15. Ing kaya katamong maniyambot, yapining lakan. Lakan ning sinukuan Best in Talent, yapining lakan ning Santo Tomas, Lester John Pabalan. Maya pa oras. Aga na kaming represent talent. Wa maka-aita outfit yan nandin. Dakala salamat, Jovi Morate at Candida Gomez, our presenters. Ngayon naman, Ausantala, Sir Laverne Aquino at Miss Elizabel Beltran, bang abayan dakatamong mag-present king next award, iapin ing Best Advocacy Video. Ikit ko na rin, baka post na rin ang karing lakang bini. Less than 1 minute na video, papakit de, pag maraguldang balen. Ano na rin karelang produkto, nino ring mga atas sa tao, pag maragol do. Napintay tang advocacy video. Anong paglaban do? Alright, ngayon naman next ika ing mouse, nung nino man ing minyambot, kiniking kaya katamong Best in Advocacy Video. Lakaning sinukuan Best in Advocacy Video. Kelly Cancino! Nanabat King Amigdio! Bondoc Singer High School! Dakal pong dakala salamat, Sir Laverne Aquino at Ma'am Elizabel Beltran. Ngayon taglusta na karing mga bayat awards. Uling mabayat lang sinulod na nandin ing headdress. Best in headdress, agkatantay Dr. Louie Lumanog, ang popa Miss Dang Estabilio Mabanglo, bang abayan dakatamong mami award, ketiking entablado. Ating kaya katamong Best in Headdress, yapini! I go with the winner. Yapining, Lakaning Sinukuan, Santa Ana! Itang ating teterak mahigangga nandin. Masayaya inkayang headdress. Dakala salamat, Dr. Louie Lumanog at Miss Dang Estabilio Mabanglo. Ngayon naman,
Agkatantaya i Attorney Socrates Padua, ang popay Dr. Jocelyn Velez Fernando, bang abayan da katamong mamye karing awards. Ing tutuking ma-award yapining Best in Sinukwan Costume. Kabilugan, kabuuan, kitang susulod na nandin. Hindi katamong Best in Sinukwan Costume. Alam-aliwano na yung lakan. Number 4, Nathaniel Ignacio ng Balen, Santa Ana! Dakana ayamuyon din kayang mahiganggang ening bengi. In fairness, masanting na lang pe, bakit nandin at tela? Wow. Anyang piterak-terak na lang talagang makanyan bang kanta gagalola gaman. Galaw-galola pa, kay Gantila talaga. Totoo ita. Ngani naman, papumyari in kakatamong dinang award uling atin tamong bayong special award na ibiyeng bengi, yapin ing Best Costume Designer. Mumunayan diling yening banuang IT na mibye iting award at ausan tayo isurfer kay Lau at Dr. Lourdes Javier bang abayan da katamo ketiking entablado at mamye mapse mapila na amano regarding patungkol kening award na bibye tamo ngayon. Actually, di tamong gaya ka Tiblas exhibit, di ba? Kaya meron ka rin hallway kay Robinson. Ang kakito talaga retang very intricate designs na rin gowns and suits. At kapampangan na rin ginawa Oo, kanini. Ngayon ni Dr. Lourdes Javier, malyari pong tinan mapila na background ng Kekatang Award. Ikitala po na miyayaliwalang design detang gewarang headdress, costume din Kekatang designer na simbolo na ng karelang kultura, no? Akit tala ng karelang produkto, at po rin karelang important na crafts kay karelang balen. So, anong ka-creative din kay katamong designer para ipakit da kay katamong ining bagay ay ni. At every year, lalabungin kay katamong kabyasnan kay karelang kultura. At kapamilya tanda rin yung mayayaliwan designer rin balo tamo nung lano itang ipasa tamo ka rin kayanakan. Dahal pong dahala salamat Dr. Lourdes Javier at ngayon kilalanan taning kaya katamong maniyambot. Uling tutuman, nung alalo mo naman ding designers areni maging makuling kaya katamong Sinukwan Festival. In kaya katamong Best Sinukwan Designer, Costume Designer, yapin. Ilapin ila. Ne ila. Uling o sa Lagyo. Please join us on stage, RJ Gomez and Ryan Espanyol. Maya pa oras ke kayo. De kaya katamo, Best Costume Designer. Dakala salamat and congratulations Maya pa oras nung eta mo magkamali yapin niya yung designer na ning Santana. Uling yung Santana yung manikuwaking headdress at Sinukwan costume. Therefore, syempre, marapat yung manikuwang best costume designer. Iba't yakit ang ginawaking Santana. Wala naman, John. Kapatid na John. Grabe! At so talagang bantang dulo ng kakatamang programa. All of the best in Kapampangan culture in one show, in one festival. At sunya ka ako yung resulta. Ay, Rogon, yan, makanervyos. Ay, naman. Tunggal-tunggal, tanong igulisak po. Wow, pero syempre, balang ausan tamo, mangilangan tamo mo ng pasibayong kayabe tamong mag-award kay ni King Entablado.
So, pasibayo, ulit ang talan din, naman ang talang inaos, pami toki-toki ang papang by pair. Then presenters, mumuna para king kakatamong Lakan ng sinukwan masipag. Masipag. Yapin ang kakatamong third runner-up. Ang kakatamong presenters, pasibayo, abayan nyo kepo king entablado, Sir Jovi Morate at Miss Candida Gomez. At ngeni, kilalanan taning kakatamong Lakan ng Sinukwan Masipag 2024 third runner-up. Yapin ing Lakan. Magsaya tamo po niya at pasalamat king Ginong Diyos. Ngayon kapag masasya ning ka-27 Sinukwan Festival. Ngayon po. At ngini abaya nakatamo mo naman ng kakatamong Lakambining Mahinhin. Bangkanita, metong mo naman kareng presenters tamo king award. Ilareng minyambot pa mo na po. They're already wearing the 2024 sash. At oy Nina, abeta na king intablado, anya awsan taneman na yung kakatamong minyambot. Lakaning Sinukwan Masipag 2024 third runner-up, yapining Lakaning! Mexico! Christian El Manalo! Maya pa oras! Christian Manalo ning Balen, Mexico! Yun naman agkatantanala di Sir Laverne Aquino at Miss Elizabeth Beltran. Kaya be, ang kakatamong Lakambini ning Sinukwan Matimtiman 2024 as our presenters. At ngayon kilalanan taning kakatamong Lakan ning Sinukwan Masikan 2024 second runner-up. Palagay yun Ninoy ni. Kilalanan tane pasibayo, Lakan ng Sinukwan Masikan 2024! Second runner-up, Emilio A. Botox Senior High School, Kelly Cansico! Kelly Cansino, congratulations! Yes. Ang kakatamong second runner-up, nakasanting ng hashtag na Lakansino Juan. Yes. Nane, galing ni Mea Kaisip. Ngayon naman, Taglusta na king kakatamong Lakan ng Sinukwan Matapang 2024 first runner-up. At din kakatamong presenters, ausantala i Dr. Louie Lumanog, Miss Dang Estabilio Mabanglo, ang popay kakatamong Lakambini ng Sinukwan Malagu 2024. Kilalanan tane, Yapi niya i. Lakaning Santa Ana, Nathaniel Ignacio! Oy, Nina! Yapi na ini! Wow. Bayo sa blan eh. Pasalamatan talang pasibayo. Rin kaya katang may ngayak ang pumemi blas. Tutoy ito, buri king pasalamatan itim glamorosa ay bad king lubaw. Siyempre, king pama pasanting lalo na ka na kung ining bengi.
syempre, Sir Rob Sikia, eko po sa asawa, king masanting kong susulot with hand-painted kawayan at bale kubo king kagulutan. Sir Rich, Salamat. Sir Rich, sabi niya ning Angeles City for my modern Filipiniana against Sir Rich. Sabi niya ng buhay may ngayon. Kaya kong itsura. Sir Day, John Michael, Mother Jo. Mama yan. Jo. Nikki Bermudez. Okay. Yes. Partner, it has been an honor, of course, to be hosting with you here. At dakala salamat po karing sablata mong Menalbe, karing tala suporta, karing designers, creative team, da pengari, dakala salamat kay kayungan. And of course, we would like to remind, pagka nakatamo, all of the Lakan candidates or winners are to join the culminating activity no karin kapilan. Iti maganap ya king November 30, alas 7 ni ngabak magumpisala king Mega World Capital Town. So, akitala pa si Bayo. Rening minyang buta Reni. November 30, 7 a.m. King Mega World Capital. Yes. So, ngeni, agkatantala ring sablang VIPs, Board of Judges, ng kakatamong board na ning kakatamong sinukuan na Festival Foundation at syempre yung kakatamong outgoing Lakan, reigning niya pang kasalukuyan. Reigning Lakan ning sinukuan 2023, Mark Vincent Deang as our presenters karing kakatamong award. Uling yapi na ni Nikki, Ausantane, kilalanan tane, tangalan tane, at ipagmaragul taya, ing bayo tamong Lakan ning Sinukwan 2024! Palagayo po, Nining Minyambut! Ausantane, misang pa, Lakan ning Sinukwan 2024, yapin ing Lakan ning Russell G. Reyes! Maya Paoras, luwit ka! Balening nga palit, lakaning nga palit, Russell G. Reyes, ing bayo namo, lakaning Sinukwan 2024! Misan pa, dakala salamat po kay katamungan, manano na sanang Aliyah mapupupos ngening Sinukwan Festival ing kakatamong pamagpayaman, pamagpalagok ing kulturang Kapampangan. Agkat ang tala mo naman ding balang pengari. Yes! Karing kakatamong Lakan ni Sinukwan winners. Ang talupuring pengari ng Christian Manalo ng Mexico, pengari ng Kelly Cancino ng Emigdio A. Bondok Senior High School, pengari ng Nathaniel Ignacio ng Santana. At pengari na naman siyempre ng Russell Reyes. Abayan nyo kaya po, ketiking entablado. Bang makapagpaletrato kayo naman kaya Vera uling balumi, pag maragulyula rin kaya kayong anak. Lalong-lalo ng ngening kabeng yan na iti. Magsaya tamot pasalamat king gining Diyos. King ka-27 kapag masusya ng Sinukwan Festival 2024. Ako po, Nikki Santos Ramos. At etaya kakalingwan siyempre yung kakatamong tema, yapin ing kulturang amana, kulturang pamana. Ako po Joseph Pineda. Iti ing Lakan ning Sinukwan 2024 Coronation na!